Terkedonya ini tahu dia ada cepo di ilo. Kedua lagi, wala bakar sakri atau kedua debah dewa di. Pola apa ya kita pane. Terlebih kemak lebar tu, di ni atau ni ye edot di. Terkedoh menchat ni nya ibu bagai nyapu terkelu ini ada kini. Pemunit salah pada kita betul beli dapat kedaya dapat tiba ko. Lami pada kenyo aku ni loh, letan ni aku dah tak lihat dah, dekhan ni di. Kaya me buat segala la ami salah bagi kenyo aku ni. Klele berkebal le orang, tak kerja kerol berkebal po akhi ni. Lo cocok ada me le ya, tak kerja kerol le isi nyat tuan ni. KCU ada kerja kerol me, tak kerja kerol pula amun ni salah. Kiwa dah kenyo aku, apot tu ni me wara, tak gelon ni kenyo ati aku. Kenyo atas tabli dah apa kelik atas kedaya. Lepas ni aku dah jadi tindak tak kiwa dah apa kelik. Le kenyo pula rala dalam aku kelik kelak. Le pola ami salah berkita ati aku ni masa korang KCU tak kerja ni tak kemak bah. Tini aku dah thabo ni bah pada sikawa dah le. Tu wara tak ketu dah pola aku wara le resource kibu le ami wara no ista tak ketu. Dewa di tak le kebayar puak kali ni, ia tiga kali dilek, dan mahaga ia puak ini ia tiga kali dilek. Lepas ni aku dah ketanya ini, yang nak kesal ya, dah ya semua toko, tipu toko pun apa, pelewara tahi malak pewara, George W. Bush, atarat dakle tahi malak pew. Akamnya cina ni, bersih tu dua tak pewara, W dapul apa, cakap tu pera George W. Bush. Berada syurga ni, awak orang awak tak kena ya le. Dulu awak apa bagai nyampu terkeli di tanah keh. Sulah bahasa le ko Amerika. Demi kenyampu terkeli ini badak kena ya. Hebat le tidur ko le la Amerika ko Amerika dah. Ni badak kena ya. Le boleh kekuk bolak lah, boleh tipu kiko poki, boleh tak kena ya dah. Ba Allah boleh tapi tak pernah cak di mana Allah kan ini. Pada tahu baju tahu baku apa badak kena ya dah ubah. Demi peh. Badak le ko Amerika ini peni badak kita kuat daya dah. Waktu bos asal di depan ni badak kita makluman dah. Ame orang atau orang tidak kita leto tidak kita kasunya dalam berkebal le koplu dalam berkebal mati depan ni. Lepas ni aku nak kedonya ini. Ya tahu hi pada pada weda tak cinta ketu. Lepas darat dak lela ami weda dalam malak kepo weda George W. Bu ada hi malak kepo ada dak lela tak cinta dak ketu ada pada cinta kini lah W. Awe le darat dak le bakara dahi malak kepo weda Amerika ko George W. Bush awe ta lak kepo pada bakala darat ta segi dan dua dage tapi tak pula awe orang awak tak kena ya saya bila kau ada apa ke la cocok apa bagai nyampu dikeli le hende pada le ati aku la orang ko Amerika le tarik nak le tahi malah ke bora ke George W. Dengannya ini tahi malah ke bora Amerika koloni George W. Bush awak atahi malak kepo awak behe ukete kita dah colok dah delat dah nakle Allah dah orang sekarang dunia dah tahu okay. Gua lagi head malak kepo Amerika koloni George W. Bush atau redakle beberapa pura tak berarti denoli odi denoli gua lagi terak ini KCU Papua Cina
chat Lei passa After we get done here, I'm going to take you on a private tour of the Oval Office. This is one of the few full-size Oval offices in the country, and we can go through that. We're part of 13 presidential libraries. This is one of them, under the auspices of the National Archives. And anyone have any questions I can try to answer for you? Right now, I'll see you later on the tour, but so glad to have you here. Awe di bapa mu badala kwa chwe kama pei lo tata kido malagi he ko ko wade lo cara cara pei ni ni ta le shebe ru ti ka to akte so da ta ko ko aru ada sadawe ni he da tidak marah da di ni da road sikap da ko mereka ko ku di pa ali road da wa to win la ti da di rumah ti ko ni ada ti ko ti na Oleh kalau sudah kawan mereka ada apa tiba pada KCU, lalu kita mah tanda positif. The reading of the news for today. After we get done here, I'm going to take you on a private tour of the Oval Office. This is one of the few full-size Oval offices in the country, and we can go through that. We're part of 13 presidential libraries. This is one of them, under the auspices of the National Archives. And anyone have any questions? Durango, they garner favor. We've gone to Washington D.C. U.S. Capitol Police always has been awed by the Quran, and we saw that here. This is helping us out. Bagi nyopu le de bulala pada yopu yo milo belele hiwa sebedo bapa mu pada biber bele di depan hiwa daple mu mudama di kita bawa menyangkut sewa di atau pay sibo kita di lapan di bawah pasue kita dapat single pakubanan masih saya. What an amazing job Glorify did here singing the national anthem. Ni kada lagu kemana glorify lagi tahu kita tahu lagu kemana. She sang the words through perilous times, and my eyes teared up because of those in Katule still suffering under the corrupt, brutal regime of the Brother Generals. Di benar aku dah tahu itu di tahu itu mesti lo batal itu, bang ini penting lo tu pokok dulu. Kau biar cukup kau pay tu perkara pada nama kau itu cukup kau. President George W. Bush carried with him the God-given purpose to champion freedom and democracy around the world. Kau George W. Bush tiba dengan saya hiyo kado video ta boleh ke sungguh-sungguh wedo hin nolong masa dah cukup kau yang berkedor di jadi lah. Even Laura has strong love for the Karen people. Wedo Laura bapaknya dulu mak dia juga dia bolong. The Karen have a lot in common with President Bush because they're one of the most freedom-loving people I've ever met. Kau loli kamu akhirnya bapa paling nak beli ni. Kau mana siapa dah paling nak beli eta muda tu eta beli. President Bush said this: Americans are a free people who know that freedom is the right of every person and that the future of every nation. Kau just tak kita berani. Tak beli di bawah buku kena Allah. Kalau tak beli di pak tegak adalah dia umum di bawah orang. Dan semuanya akan bolong. He said the liberty we prize is not America's gift to the world, but instead it's God's gift to humanity. Tak boleh awak ini dia Amerika hero kuba. Ini kan kisah luar dengan ituเราฟังว่าที่เวลาว่าคนที่ชีวิตตอนนี้เราอาจารย์ตัวนั้นอยู่นี่ He said America is a nation with a mission, and that mission comes from our most basic belief. เราก็เมื่อเราประตูเราที่กดนี่เราทำมาใครก็ป่ามาได้แล้วปันเราแต่ประเทศเป็นระยะ Spreading freedom and democracy around the world. บ่าวเราแต่ประเทศเราเป็นผู้สิ่งเราคนเราดี There's no stronger of a people that I've seen that embrace those ideals like the Quran. ทุกท่านนี่เรามีสิ่งก่อนแต่มีคนเราที่เราฟังนี้เราเป็นที่ข้าพเจ้าจะจะประเทศทำให้ได้ยาก President Bush and Laura led the way for Quran coming here to the United States. เอาไว้พอคนจะไปพูดต่างมาเราเรานี่ว่าที่ทุกเรื่องเราเชื่อว่าดาวบางอย่างเป็นปฏิเหตุมีเราอุตส่าห์เลยก่อเอง When around the United States thrive in every community
garnering much love and favor from every community they live in. Còn nhớ phu mù lơ còn mình cả đó bị mù lơ là mù lơ thế là bạn đã eo bio rồi với tin phàm nó qua áp lực cả đại này vì quan mù lơ đi tại quan eo bio. Our prayer and commitment is to obtain freedom and democracy for Kwahulu and others around the world that desire democracy. Ý là tôi sẽ có với cái này họ cũng có thêm cái phạm và tin nó sẽ có cái gì tôi đã cùng đoàn cả đây và tin một sự có là Thank President Bush for all he has done for our incredible freedom loving Korea. về tôi xin đưa câu George W. Bush đã ao ước các bạn với bằng nhau từ tầm mà sự đi đó cùng đoàn cả đây cả chúng đấy. We're so grateful for Korean people that strive for freedom always around the world. Và xin có bằng nhau cũng bảo lo đó vì thế chúng ta đặt đây là chúng ta suốt bằng người đó là đã sẽ làm. God bless President Bush and Laura and our Korean and Kalpule that continue to suffer under the brutality of the corrupt and brutal revolution. Mau saya story di Pangino dan orang tua ini, kalau kita tahu di mana di berdoa tu atau ada sesuatu mana mampu dah cukup orang tua tahu ini. Thank you very much. Cái này mà là ở đây là hiệp mà là cặp bò là Coco America Coco Lolly George W. Bush đó Amma Laura Bush anh đã đặt lên cái away Texas away downtown Texas